Dobar dan, gledate i slušate Pravi ugao, ja sam Ljubica Gojgić. Za manje od mjesec dana u Srbiji se bira predsjednik. Kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića podržali su Savez vojvođanskih Mađara, Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića, a moguće je da će podršku dobiti i od lidera Bošnjačke demokratske zajednice Muamera Zukorlića. Aktualni predsjednik vlade dobio je i podršku bačkih bunjevaca. S druge strane, Crnogorska partija i Mađarski pokret podršku daju Saši Jankoviću, dok Demokratski savez Hrvata u Vojvodini poručuje da se glasa za prodemokratski orijentisanog kandidata. O favoritu se još nisu izjasnili Albanci sa juga Srbije. Danas o izborima iz ugla nacionalnih manjina razgovaramo i to sa gostima. Gosti su Balint Pastor, narodni poslanik, član predsjedništva Saveza vojvođanskih Mađara, i Tomislav Žigmanov, također narodni poslanik, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Dobar dan, hvala što ste ovde. Dobar dan. Danas je vreme u ovom zagrevanju ili u predizbornoj trci koja je već počela za vaš ugao gledanja na stvari. Savez vojvođanskih Mađara dao podršku Aleksandru Vučiću. Nije iznenađenje, ali taj nivo emocija sa kojim je ta podrška data uz izjavu predsjednika stranke učinit ćemo sve da budeš predsjednik Srbije je za neke možda bila i malo ipak iznenađujuća. Pa mislim da je normalno da stranka učini sve što može da bi pobedio kandidat uz koga je stranka stala. Mi smo doneli odluku na predsjedništvu i na sednici savjeta, to jest glavnog odbora. Odluka je bila jednoglasna, ali smo razgovarali više sati pre nego što smo doneli tu odluku da podržimo kandidaturu Aleksandra Vučića. Doneli smo tu odluku zbog toga što je on kandidat ne samo Srpske napredne stranke, nego vladajuće koalicije, a pošto je Savez vojvođanskih Mađara deo vladajuće koalicije, pošto imamo potpisani koalicioni sporazum sa Srpskom naprednom strankom i zahvaljujući tom sporazumu smo realizovali vrlo značajne ciljeve za mađarsku zajednicu. Mislimo da je prirodno da nastavimo tu saradnju, a deo nastavka te saradnje i podrška na predsjedničkim izborima kandidatu Vučiću. Gospodin Žigmanov, vi ste danas dali saopštenje, juče je zasedao vrh stranke i bilo je nekih poziva uoči tog sinoćnog sastanka da se podrži da i vi krenete tim putem. Danas ste dali jedno saopštenje koje je može da se pročita kao podrška koja nije podrška kandidatu vladajuće stranke, ali i ne mora. Pozvali ste članove simpatizere da podrže demokratski orijentisanog kandidata. Šta to znači? Mi vjerujemo da smo donijeli odgovornu odluku u situaciju u kojoj se nalazi Hrvatska zajednica u Republici Srbiji. Mi nažalost nemamo tu vrstu iskustava suradnje sa predstavnicima vlasti. 5 godina nemamo nikakve odnose sa onima koji vrše vlast u Republici Srbiji. Naravno da ta vrsta entuzijazma za podršku kandidatu vladajuće koalicije kod građana hrvatske nacionalnosti, kod političkih predstavnika mora izostati. Naravno, kada je u pitanju druga strana, oni koji dolaze iz prostora njegovih protukandidata, tu vidimo da je situacija pluralna. Ovoga puta smo donijeli odluku da se ne želimo svrstavati niti uz jedno ime, nego da građanima prepustimo po njihovom razumijevanju stvari ko je onaj ko bi mogao biti predsjednik Srbije, koji bi onda građanima hrvatske nacionalnosti bio u funkciji rješavanja određenih problema. Broj problema s kojima se suočavaju građani hrvatske nacionalnosti u Republici Srbiji su neusporedivo veći od onoga recimo s kojima se suočavaju građani mađarske nacionalnosti. Isključeni smo iz procesa donošenja odluka, objekti smo još uvijek diskriminacije, imamo veliki problem kad je u pitanju ostvarivanje manjinskih prava od udžbenika i tako dalje, u čemu je javnost uključena, i naravno još uvijek smo visoko stigmatizirani kada su u pitanju hrvatsko-srpski odnosi i trpimo određenu vrstu, kako bih rekao, posljedica zbog svih onih stvari koje se događaju na planu odnosa između Srbije i Hrvatske. Podsjetit ću vas da je taj odnos u protekle 2 godine bio skoro neodrživ jer izostaje bilo kakva komunikacija i suradnja. Da li je takvo stanje posljedica činjenice da ste se vi vezali za opoziciju i da ste možda time suzili mogućnost kontakta sa vladom i sa sada njenim kandidatom vladajuće koalicije za predsjednika? Vi ste na prethodnim parlamentarnim izborima bili u savezu sa Demokratskom strankom. Tako je. U suvremenim razvijenim demokracijama gdje vlada
koncept vladavine prava tako što je nemoguće, jer vaše, kako bih rekao, beneficije, ostvarivanje prava ne bi trebalo biti vezano proces u sudjelovanju, procesima donošenja odluka, sudjelovanje u javnoj upravi i tako dalje, ne bi trebalo biti vezano uz vezivanje sa određenim političkim partijama. Nažalost, u Srbiji koja još ima brojne deficite kada je u pitanju demokracija, kada je u pitanju participacija manjina u javnom životu, demokratska participacija još uvijek morate se vezati uz vlast kako bi rješavali probleme. Predstavnici vlasti nisu do sada ni na koji način pozivali predstavnike hrvatske zajednice da uđu. Mi imamo određenu vrstu tereta, simbolični smo dosta, kako bih rekao, snažno negativno obilježeni i trpimo posljedice toga. Mi ne možemo ulaziti u procese suradnje s onima koji nas ne pozivaju. Mi smo mala zajednica sa malom političkom relevancijom, sa malim brojem glasača i kao takvi sigurno da nismo ne samo interesantni, nego nismo u poziciji da na neki način se nametnemo kao oni koji bi mogli biti dionici vlasti. Gospodine Pastor, 2012. i 2008. Savez vojvođanskih Mađara imao svog kandidata. Šta je to? To je bio gospodin Ištvan Pastor. Zašto ove godine ne? Okolnosti su drastično drugačije. 2008. i 2012. smo imali dva jaka kandidata i bilo je neizvesno do samog kraja ko će biti pobjednik predsjedničkih izbora. I onda je bilo bitno da mi ostvarimo dobar rezultat u prvom krugu i da zahvaljujući tom dobrom rezultatu i glasovima koji smo dobili na predsjedničkim izborima možemo da vodimo razgovore sa kandidatima o eventualnoj podršci u drugom krugu. Sada je situacija drastično drugačija. Ne vjerujete da će biti drugog kruga? Ja ne znam da li će biti drugog kruga, ali mislim da je svima manje više jasno ko je pobjednik ovih predsjedničkih izbora i da će gospodin Vučić biti novi predsjednik Republike Srbije. A pored toga, kao što rekoh, mi smo deo vladajuće koalicije i sad već imamo i određena iskustva. Od 2014. smo deo vladajuće koalicije. Mi smo potpisali koalicioni sporazum koji se ne tiče funkcija, nego se tiče programskih opredjeljenja. Taj koalicijni sporazum smo i 2014. i 2016. stavili na uvid javnosti. Može se naći na sajtu Saveza vojvođanskih Mađara i svaki građanin može da pogleda šta se od toga ostvarilo, šta se nije ostvarilo i na tome bismo želi da radimo i u budućnosti. Ja ne znam šta bi se desilo kad bi neko drugi pobedio na izborima, mislim na one kandidate koji za sebe nemaju stranku. Ne znam sa kim bismo mi razgovarali, pošto predsjednik Republike nema nadležnosti prema Ustavu osim dodeljivanja ordenja, pomilovanja i potpisivanja, to jest promulgacije zakona. Ne znam sa kime bismo mi mogli da razgovaramo, na primjer, o tome da se gradi Narodno pozorište u Subotici, da se gradi Y krak, da se realizuje manjinski akcioni plan i zbog toga je bitno da ova vladajuća koalicija izađe kao pobjednik i na ovim izborima sa zajedničkim kandidatom. Gospodine Žigmanov, vi ste bili, pomenuli smo već da je gospođa Vesna Prčić smatrala da iz vaše stranke, iz Subotice, da treba slediti ovu logiku. Tome se posle pridružio i Savez bačkih bunjevaca, dakle, sa tom preporukom. I uopšte, da kažemo nekoliko reči o toj tezi, iako vi kažete u demokratskom društvu to tako ne bi trebalo da bude, ovdje se ipak izgleda potvrđuje teza da je biti blizu vlasti je najbolji način da budete vidljiviji i da ostvarite neku bolju saradnju. Tako je, ali pitanje je tko treba da pozove da budete dio vlasti. Vi ste vidjeli, recimo, kada je u pitanju srpska zajednica u Republici Hrvatskoj, kada je SDP bio na vlasti, vlada gospodina Milanovića, SDSS nije sudjelovao u vlasti. U vladama koje je predvodio HDZ kao i danas, SDS ima svoje predstavnike vlasti, ali posljedice poziva političkog lidera i ono koji je mandatar da uđete u vlast. Mi takvih poziva do sada nismo bili, to jest uopće se nije razgovaralo. Rekao sam do susreta Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Vučića u tom kutu, mi nismo imali nikakav kontakt, niti multilateralni, niti bilateralni sa predstavnicima Srpske napredne stranke. A posle toga, jer to je bilo predstavljeno kao veliki događaj,
najavljeni uručivanje ključeva za stanove i najavljeno kao neki prelomni trenutak koji će postaviti odnose na nekakav novi kolosek. Vi ste vidjeli da je nakon toga došlo do pogoršanja odnosa između Republike Hrvatske i Republike Srbije. U takvim situacijama bilo kakvi dogovori koji se tiču naše manjine i naših nekih zahtjeva padaju u vodu. Počeli su realizirati neki programi, 2 ulice u Tavankutu što se spominje kao neka vrsta maksimalnog postignuća, ima neki napredak kada su u pitanju udžbenici, ali ključni naši zahtjevi, politička participacija, sudjelovanje u procesima donošenja odluka, ravnomjerna zastupljenost u tijelima javne uprave, od toga nije počelo ni ozbiljno se govoriti. Kada je u pitanju kuća Bana Jelačića, vraćanje imovine hrvatskim kulturnim udrugama, politike financiranja i tako dalje, što su ozbiljniji politički zahtjevi, od toga nažalost do sada nije bilo ništa. Naprotiv, bili smo svjedoci retorzije, određena vrsta kažnjava na nas, što nismo dionici vlasti i što trpimo naravno onda svaku vrstu, kako bih rekao, negativnih konotacija kada je u pitanju hrvatsko-srpski odnosi, a vidjeli smo... A da li je potvrda poboljšanja odnosa i poboljšanja vašeg statusa u Srbiji bilo ipak otvaranje i jeste otvaranje poglavlja 25 i 26 koji se tiču kulture, obrazovanja, nauke? To su poglavlja koja pokrivaju i ovo, udžbenike. Tako je, vi znate da je koncem prošle godine Republika Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 26 upravo iz razloga što je jedan dio problema koji se tiče interesa prava hrvatske zajednice, za razliku recimo od Mađarske koja tu vrstu problema nema. Hrvatska je inzistirala da se određena pitanja počnu rješavati. Kada su se pitanja i konstruktivni odnos, proaktivni konstruktivni odnos predstavnika određenih institucija koje su zadužene za osiguravanje udžbenika na manjinskim jezicima, naravno da je poglavlje 26 otvorena. U tom smislu mi smo pohvalili i napredak, tako je, napredak Srbije i rekli smo da Hrvatska nije loš, zli susjed, nego je bila u funkciji zaštite interesa pripadnika hrvatske zajednice. Mi naravno na to nismo utjecali, mi nismo u Srbiji eksponent Zagreb, mi smo autonomni politički subjekt i naravno ističemo sve one probleme s kojima se suočavamo i ukazujemo na moguće modele njihovog rješenja. Ukoliko to izostaje, a vidjeli smo da izostaje, naravno da u međunarodnom pravu imamo i druge instance, postoje drugi subjekti koji onda mogu na neki način utjecati da se problemi počnu rješavati. Mnogo je bilo komentara u javnosti i unutar mađarske zajednice posle one izjave gospodina Pastora, predsjednika stranke, da su odnosi sada najbolji posmatrano u periodu od 100 godina. Mnogo komentara zbog toga što su vas pitali, i ja sam ovdje pitala, bili ste tako dugo u savezu sa drugim strankama, pre svega sa Demokratskom strankom, pa i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Kako je moguće da tek sada dolazi taj trenutak? Bili smo u savezu sa Demokratskom strankom i mislim da smo bili korektni partneri sve do kraja, sve dok građani Republike Srbije nisu odlučili da Demokratsku stranku pošalju u opoziciju. I onda smo 2 godine nakon dolaska na vlast Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije bili u opoziciji. Tako smo odlučili baš zbog toga što nismo znali šta možemo očekivati od tih stranaka zbog sećanja na 90. A počeli su odnosi sa vrlo niskog nivoa. Pre početka emisije smo se prisjetili jednog od vaših prvih pojavljivanja u studiju. Tada su još bili dueli mogući. Sedeli ste sa današnjim kandidatom za predsjednika, Aleksandrom Vučićem. Imali ste mnogo zamerki te 2007. na tretman Mađara i na ono kako su se tada radikali, posle naprednjaci, ponašali prema mađarskoj zajednici. Ne, tada je bilo isključivo reči o Srpskoj radikalnoj stranci, tada još Srpska napredna stranka nije postojala i taj naš duel se odnosio na 90. godine i na te famozne sendviče koje mađarska zajednica i ne samo Mađarska nego i Hrvatska pamte. Ali mislim da smo mi tada to 2007-2008 raščistili. Ja sam to uživo baš u vašoj emisiji na jednoj drugoj televiziji pitao gospodina Vučića i sad je 2017. godina. Sendviči su vezani za politiku iseljavanja. To je, da podsjetimo ko je zaboravio.
Pa mislim da gledaoci RTV-a znaju o čemu pričamo bez izuzetka, ali ne možemo se stalno vraćati na tu priču. Prošla je 10 godina i ne radi se samo o tome da je prošao relativno dug vremenski period, nego se desilo i to da smo mi bili 2 godine u opoziciji od 2012. do 2014. baš zbog toga što nismo znali šta možemo očekivati od političara Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. I tada se videlo da postoji želja s obe strane za saradnju i 2014. smo postali koalicioni partneri, ali smo to učinili na način da smo se pojavili sa našim prioritetima i naprednjaci su te prioritete prihvatili i mi smo počeli te prioritete da rešavamo. Deo tih prioriteta je sve ovo o čemu je gospodin Žigmanov govorio. Srbija danas ima manjinski akcioni plan. Nama je bilo jako bitno da pred prošle parlamentarne izbore vlada usvoji taj manjinski akcioni plan, da se ne bi ispočetka počinjalo nakon parlamentarnih izbora. Mi smo premijera zamolili da vlada taj dokument usvoji pred izbore i to je vlada i učinila u martu prošle godine i od tada su i neki zakoni usvojeni koji su za nas bitni. Na primjer, tiču se i srazmjernog zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina. Sad, kako to da ste vi zadovoljni, a da predstavnici ostalih zajednica, ovdje je prošle nedelje gostovao i gospodin Sulejman Ugljanin koji kaže da je taj akcioni plan koji ste vi ocenili jako dobrom ocenom, čak ste ga predstavili u Evropskom parlamentu kao primjer dobre prakse. On kaže za njega je to neprihvatljivo, 80% tog plana je zasnovano na neistinitim podacima, on i dalje traži reviziju tog plana zbog koga je bošnjačka zajednica i istupila svojevremeno iz radne grupe koja ga je donosila. Ja ne bi da govorim ništa o ostalim nacionalnim zajednicama. Ja znam zašto je pozitivno za nas i Saveza vojvođanskih Mađara taj dokument, ne samo zbog toga što smo učestvovali do samog kraja u izradi tog dokumenta, nego zbog toga što sadrži u sebi vrlo značajne prioritete, kojih prioriteta će se svagdašnja vlada Republike Srbije morati držati sve do prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. Znači, sljedećih godina ćemo raditi na realizaciji tih prioriteta, ali se taj dokument već ostvaruje. Na primjer, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina će se izmeniti u toku ove godine. Radi se na izmenama Zakona o nacionalnim savetima da bi se vratile neke nadležnosti za koje je Ustavni sud prosudio da su u suprotnosti sa Ustavom. Usvojen je Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i taj zakon sadrži rješenje prema kojem prilikom zapošljavanja, ukoliko postoje iste kvalifikacije i prijave se za isto radno mesto pripadnik većinskog naroda i pripadnik nacionalne manjine, da treba dati prednost pripadniku nacionalne manjine. To su samo neki primjeri koji govore o tome da se polako poboljšava zakonski okvir, a treba raditi i na implementaciji tih zakona. Da se poboljša kako za Mađare, tako i za Hrvate. Da li i vi na ovaj način čitate poteze nadležnog ministarstva, poteze vlade i da li na taj način čitate akcioni plan za nacionalne manjine? Manjinski akcijski plan sigurno jeste jedan mehanizama da se unaprijedi položaj manjinskih zajednica. Rekao sam već da je tu situacija pluralna, ono što vrijedi za nas ne mora vrijediti za Mađare. Ono što trebalo bi da mora. U smislu da imamo iste probleme, da se suočavamo sa istim problemima. Naravno, treba reći da u Srbiji nisu problem toliko zakone, nego njihova primjena, odsustvo politika koje su usmjerene kada su u pitanju manjine spram svih pripadnika manjina, načelno rješavanje modela sudjelovanja predstavnika onih manjina koje na političkom planu ne ostvare svoje rezultate, odsustvo garantiranih mandata i tako dalje, model političke reprezentacije koji neće odgovarati samo brojčano većim manjinama, teritorijalno koncentriranim kao Mađarskoj, nego disperzivno i ranjeno i stigmatizirano kao što je Hrvatska i tako dalje. Sigurno da akcijski plan jeste jedan od mehanizama, inače samo da kažem u njegovoj izradi 90% onih prijedloga koje nije predložila vlada došlo je od predstavnika Hrvatskog nacionalnog vijeća, jer smo i u tom akcijskom planu, nećemo reći, vidjeli određenu vrstu simulacijskih elemenata kada je u pitanju rješavanje pojedinih problema, nego smo ukazali na određene deficite kada su u pitanju modeli rješavanja koja nude vlade. Dakle, neki dijalog je ipak postojao.
Tako je, postoje dijalog i prihvaćeni su prijedlozi Hrvatskog nacionalnog vijeća. Jer je, kako bih rekao, pitanje ostvarivanja prava pripadnika Hrvatske zajednice toliko očito u nekim situacijama kada je ono suspendirano da je jednostavno se moralo to stvariti. Sada je u tijeku izdavanje prvih shadow reporta spram primjena ovog akcijskog plana i predsjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća su napravili svoje koje će predočiti Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i vrlo brzo ćete vidjeti da i kad je u pitanju ostvarivanje tog akcijskog plana da je to daleko od ružičastoga stanja, barem kada je u pitanju... Premijer kaže Hrvati su u Srbiji dobili i više nego što su tražili. To može biti istina iz rakursa premijera. Ja bih volio da on promijeni cipele i da iz mjesta premijera uđe u mjesto predsjednika jedne političke stranke Hrvatske i da bude izložen svakodnevnim zvanjima ljudi koji ostaju bez posla, koji se šikaniraju po nacionalnoj osnovi, koji se suočavaju sa etnički motiviranim nasiljima, koji su objekti poruga gdje imate situacije da vam se uskraćuje sudjelovanje u procesima donošenja odluka. Samo ću reći da u gradu Subotici u kojoj je vlasti Srpska napredna stranka i Savez vojvođanskih Mađara od 200 imenovanih i izabranih lica u upravne odbore, povjerenstva, komisije, izvršne segmente vlasti i tako dalje, nema ni 10 predstavnika Hrvatske zajednice. To se naziva segregacija i to se naziva isključivanje i to nisu poruke i to nisu politike, bez obzira na valjanost zakona koje građanima hrvatske nacionalnosti daju pravo da budu zadovoljni. Ovo može da se protumači da su Mađari na neki način povlašćeni sada zbog svog dobrog odnosa sa vladajućom strankom i premijerom. Ja sam rekao da ne želim da govorim o drugim nacionalnim zajednicama i njihovim strankama. Ali ako ste na vlasti u gradu gde se ovo dešava... Pa upravo to želim da kažem da na ovaj način onda moram i tome da govorim. Nije krivica Mađarske zajednice ni Saveza vojvođanskih Mađara što je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini odlučio da bude u opoziciji i da ne želi da bude učesnik procesa čiji procesi utiču na ostvarivanje prava Hrvatske nacionalne zajednice. Mi ono što činimo za mađarsku zajednicu činimo i za hrvatsku zajednicu. To što nema članova, na primjer, upravnih odbora, ja ne znam da li je to tako, nisam se time nikada bavio. Ali znaju svi u Srbiji da se mesta u upravnim odborima dele na osnovu dogovora političkih partija. Mislim, nas dvojica se bavimo dosta dugo politikom, ne možemo se praviti kao da smo se juče počeli time baviti kao da ne znamo kako stvari funkcionišu. Ali ne želim da kritikujem DSHV, ali nismo mi slučajno deo vladajuće većine. Ukoliko vi želite da ostvarujete svoje interese, onda treba da budete u partnerskom odnosu sa strankama na vlasti. I gospodin Žigmanov je rekao da je Hrvatska nacionalna zajednica stigmatizovana i ja se mogu složiti s tom ocenom, ali je i Mađarska nacionalna zajednica bila stigmatizovana do prekjuče. 70 godina su na snazi u ovoj državi bile odluke iz 1945. godine kojim odlukama je eksplicitno bilo rečeno da su pripadnici Mađarske nacionalne zajednice ratni zločinci na kolektivnoj osnovi. I mi smo uspjeli, zahvaljujući saradnji sa vladom gospodina Vučića, uspjeli da izdejstvujemo da vlada nakon 70 godina stavi van pravne snage te političke odluke i tako je ta stigma, taj žig skinut sa Mađarske nacionalne zajednice. Da smo mi bili u opoziciji, to nikada ne bismo postigli, kao što ne bismo postigli ni to da postoji spomenik nevinim žrtvama u Čurugu i mađarskim i srpskim žrtvama, ne bismo mogli postići ni to da je Narodna skupština Republike Srbije osudila akta protiv civilnog mađarskog stanovništva 1944-1945. godine. Znači, ja mislim da iz ovih primjera se jasno može vidjeti
zašto je bitno razgovarati sa strankama koje su na vlasti. Sad, ovo može da nas vrati, a naravno daću vam mogućnost da odgovorite na ono da li vas pitanje je, i ako biste želeli da budete partner, da li vas druga strana želi za partner? Tako je, naš ključni prigovor sadašnjem načinu političke reprezentacije jeste da je on manjkav za male manjine, teritorijalno disperzirane i stigmatizirane. Sadašnji način izbora odgovara brojčano većim manjinama i teritorijalno koncentriran. Pogledajte ko ima kontinuirano samostalno ostvarene mandate u Narodnoj skupštini. Bošnjačka, albanska i mađarska zajednica. Mi hoćemo promjenu toga, garantirane mandate kao što imamo rješenje u Republici Hrvatskoj. Da vi postizborno samostalno možete ulaziti u proces pregovaranja. Nas stavljati u funkciju ne iz vizura stigmatizirane zajednice u odnosu na nekog pravni dokument, nego dnevno. Kada vi imate od predstavnika izvršne vlasti Republike Srbije najnegativnija ocjena onome što se događa u Hrvatskoj, što su i tko su Hrvati i tako dalje, kada imate dnevno višestruko uporebu pojma i tako dalje. Dobro, to je razmena sa obe strane koja zaista... Ali vi to dnevno iskušavate, ne u nekom pravnom dokumentu iz 44. Ne umanjujući naravno važnost i potrebu i hvala Bogu da se to... Dosta je veliki problem kad su svi ratni zločinci i oni koji imaju 2 godine, a tako je bilo i 70 godina. S druge strane, ja se slažem da je jedna mogućnost uvođenja garantovanih mjesta za pripadnike nacionalnih manjina, ali se za to mora promijeniti Ustav. Nisam siguran, inače, da hrvatska zajednica ne bi mogla da ima narodnog poslanika da samostalno nastupaju na izborima. Ali mislim da u to ne treba ulaziti, jer ako upoređujemo položaj hrvatske i mađarske zajednice, nisam baš siguran da baš u svemu mađarska nacionalna zajednica ima bolji položaj. Recimo ovdje trenutno gospodin Žigmanov koristi svoj maternji jezik u ovoj emisiji. On konstantno priča na svom maternjem hrvatskom jeziku. Ne znam šta bi bilo kad bi ja tu počeo na mađarskom, na svom maternjem jeziku da govorim. Znam da može, ali na programu na mađarskom jeziku, ali postoji i program na hrvatskom jeziku. Ovo je program na srpskom jeziku, gospodin Žigmanov priča na hrvatskom jeziku u svo vrijeme. Ja apsolutno nemam ništa protiv toga. Samo vam kažem da nije baš u svakom pogledu mađarskoj zajednici vrlo jednostavno, a hrvatskoj zajednici jako teško. Hoću da vas pitam, gospodin Žigmanov, zašto se niste odlučili da podržite kandidata koga je podržala stranka sa kojim ste vi u nekoj vrsti partnerskih odnosa bili na parlamentarnim izborima? Demokratska stranka podržala Sašu Jankovića. Zajedno za Srbiju Vuka Jeremića, zajedno za Šumadiju Vuka Jeremića. Da. Mi su bili tu u procjepu. Zašto se mi svrstavamo na neki način između kandidata koji pripadaju istom, da tako kažem, političkom bloku i da unaprijed određujemo našu sudbinu iz kako bih rekao, nekih unaprijed određenih pozicija. Upravo to je na onom tragu što je gospodin Pastor rekao. Mi plaćamo cijenu naših, kako bih rekao, opredeljenja političkih. Mi smo dio oporbenih snaga i na neki način iz tih iskustava nešto i učimo. Imali ste i vojvođanskog kandidata, jedni i drugi imat ćete, tako je najavljeno, ukoliko gospodin Nenad Čanak skupi dovoljan broj potpisa. Da li je on opcija za podršku? Mi nismo eksplicitno naveli ni jedno ime. Oni građani koji u gospodinu Nenadu Čanku vide određenu vrstu, kako bih rekao, platforme koja je prihvatljiva, njemu će dati glas. I hoću da vas pitam na kraju, dakle, postoji jedna teza da lideri stranaka, mađarske, hrvatske, bošnjačkih, daju podršku javnu ili ne daju nekom kandidatu, što ne mora da znači da će građani slediti poziv Saveza vojvođanskih Mađara ili vaše stranke, dakle Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Koliko zapravo možete, sa kojom sigurnošću da kažete da taj poziv će se pretvoriti u broj zaokruženih listića? Mi imamo onu sreću ili nesreću da je to dosta merljivo u našem slučaju u određenim lokalnim samoupravama. Šta očekujete? Mi ćemo voditi aktivnu kampanju, kao da se radi o parlamentarnim ili lokalnim izborima. Pokušat ćemo našim simpatizerima da objasnimo zbog čega smo doneli ovu odluku. Predočit ćemo im šta smo mi postigli kao partneri ovoj vladajućoj većini ili kao deo ove vladajuće većine u posljednje
2-3 godine i ja očekujem da pripadnici mađarske nacionalne zajednice donesu racionalnu odluku, a pošto je određene lokalne samouprave, na primjer Kanjiža, Senta, Ada, gde će se znati ko je kako glasao, mislim na velike brojke. Ko je za Savez vojvođanskih Mađara, ko je za mađarski pokret, pa će nego glasati ko je drugačije. glasao za Aleksandra Vučića, ko je glasao za nekog drugog. Da li će vaši birači, simpatizeri poslušati vas ili gospođu Vesnu Prčić? Naš je cilj da što veći broj građana hrvatske nacionalnosti izađe na izbore. Mi smo imali prošli puta hendikep zbog negativne politike spram naše odluke da je u naseljima gdje je postojao značajan broj Hrvata i do 10% bilo manje izašlih građana na izbore zbog straha koji se nametao. Naš je cilj da ohrabrimo građane, da vratimo vjeru u participaciju u politički život, da izađu na izbore i da po sopstvenom savješću, svjetonazoru, razumijevanju politike daju glas onome koji misle da će biti u funkciji rješavanja njihovih interesa. Hvala vam najlepše što ste govorili za Pravi ugao. Hvala vam na pažnji. Vidimo se ponovo sutra u 17:20.